manja police atumpen araki ahormu kinep dunlong. Katsa songpen inilip ahawar along maikang nipon. Baliputar Sport Association patu aklamalong Suardo Football Tournament kapatu. Karbi Longri Abirta kelang arat doan phanta kardom pajir eklo kardom. Karbi Longri Abirta ke than ponjia bang nili sami kabin teron pi non birta angton pen arjuban iksina. Phaikuni ni phai inko danar cap ani nagong pen Dimapur anat ke dambom Hyundai i10 registration number AS21A4962. Hem konglong along manja police atum ka kuruk do nahut araki hormoma te drugs amu suri truck rap haroke thomra thongkep an kinep dunlong. Hiti along imu along sika thongkep an adordo. Laso mu pangrum pet pen sika 93,500 an doji. Laso araki hormu pen kachingna abangku amen Abdul Rafigu Nogao. Senapati arong asor posi pangthekpon. Manja pen bidasing timung. Samplex tablet SP plus tablet মানে ট্রানজেকশন হ'ব এটা পাৰ্টি নগাঁৱৰ পৰা আহি এটা ডিমাপুৰৰ পাৰ্টিক মানে হেণ্ডঅভাৰ কৰিব তাকে আমি স্পেশাল নাকা বহোৱা হৈছিলে যত আপোনাৰ i10 গাড়ীখন ইন্টাৰসেপ্ট কৰা আৰু ভালকে সাৰ্চ কৰোতে আমি around 6350 মান Samplex tabletটো উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এজন আসামিক আটক কৰিছো তেওঁ হল আব্দুল ৰফিক তেওঁ নগাঁৱৰ হয় আৰু বাকি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশন চলি আছে কাক দিবলে আহিছে বৰ্তমান আমাৰ হাতত নাই কিন্তু আৰু ইনভেষ্টিগেশন এটো উলিয়াবলে আমাৰ চলি আছে আৰু এই নাকাটোত আছিলে আমাৰ মাঞ্জা থানাৰ এসআই ইউবি নীলুৎপল দলে এসআই ৰংপি আৰু বাকি মাঞ্জা থানাৰ ষ্টাফ এনে মাৰ্কেট প্ৰাইস কিমান হ'ব ভাই এইটো মাৰ্কেট প্ৰাইসটো কিমান 1.5 লাখ মান হ'ব পৰিমাণটো কেইটা হ'ব 6350 টা ট্যাবলেটস Lakha inko rapho Nilip constituency kaparu tongsikot pen Karbi Anglong Territorial Social Security Association katsa asong tumpen pherengke amai kangnipon labangso along katsa CEC amai phu Samsoniti katsa CEC chunba racingna teron lapen klemdam rapet aring sangho atumpen nangchitongdun lapen Nilip along taminon ke bang GMAC kilik ahotame thegmuchot chinimuchot aphansi ticket piponangji puta lamte than pachinipon Pado lapen longle pata hai hu sitame ke longpon pelang atumaphan anta KAC atumpen ke jongpon pado lahai aphuthak non prapjin pen ti songpon poputa katsa amai pu Samson ingti pen pini phrengke amai along than pachini pon Nilip pen joysing teron Karbi Longri Abirta. The House appointed Mr. Jiten Rongpi as the new president of Katsa Nilip Constituency Committee. The House resolved that the committee will take necessary steps in helping the villagers in applying land patta and approach the settlement officers to make transparent about the fees for applying any land patta on a notice board through government circular. Number 3. The House resolved that the committee will look after the issue of incomplete PMAYG rural urban of all blocks. Number 4. The House resolved that the committee will submit a memorandum to Honorable CM Dr. Tuliram Ronghang regarding the long-standing demand of Nilip constituency for not getting any EM from 4 decades. Thank you. Kanno ke dua tumpan an setame picitang et nang po pacitang vet nang popu a target lo 2022 an ke lapo si PMAY ahem kitang te bang ke hok lo dakni lipta isia blog lo ladak ta karap ne ke claim ne yadim ke lapo si prabjin pen bangke ni tu mohop ke bangje hiti pini ke bhom kurulo nilitum budbar brusti masih bang sini nilitum adon adim nilitum adim aplong ke humri si nang litum perangke bitung aphan kacuning ripen along tin ke damje phan nilitum budbar ani pen masin tum pangcheng phetpo athe alang litum labang so do thek the sang thek the ni niliphan mai phu ang hoi nang ke pek cheng ani pen nilitum agenda atheke
Central Katsa Central Committee tung aphan nilitum kachuning riponji mate alang tumpen kiklem rappeji aphan akamatha mate karni pon abangke lahelo atheke longle pata karbia khai tum ke long akaduri along lat karbia khai aphan longle pata akizoi pen ke long oversight district council mate ke isi hin pen hitame kamatha pg aphan la pen circle tin atum hitame kijum hek ador pen pata ki pithek ji aphan circular hey notice mate tarpang thek ki pithek ji aphan si nilitum kachuning ri pon pedoji la pen itum ki klemra pe ji aphan si alang litum aphan phapon la pen arni pon lo kaprek do thulang atheke ladak nilitum nilip block along pendang lok Karbi Anglong all block along sitame pinang an ahem so kikim mate PMA YZ ahem atheke rural lapen urban aphan kikim pi ahem pinang an ke kitang ti ni tum thek long lasi labang so kitang ti dat ahem kapetang thek ji aphan unan pen chisong pi rapet sinang uson sitame ni tum central committee aphan karni pondo atheke non ke bangji bang pugilik aprang ahut unuson te patang det de uson sinili tum kamatha do kali pulotang te labang so hem jong si tang te det pulotang te mu apor kaprek apor hor bang ke akimi ahem so nang kili thuji mate akimi PMA YZ hem nang kili ji tame dopo halaphan sitame non piniar ni an sitame nang kili nodak ta la pinang ahem abang ke incomplete joinelo lasi labang so phani tum prabjin pen adima long hitame kahumri or block salong hitame la central committee tum ta kahumri je aphan la pen ladak nile palong mate ladak constituency long katsa committee pen sitame unan pen ke prabjin pen kahumri dam je aphan tame ni tum matha ponlo poson sini tum pini che perai ponlo la pen la tum phan sitame arni ponlo la pen adun do thulang nili tum ladak nile palong pinang an ningkan thom ke balom dolo nilitum Karlitang pancham timung pen Karlitang singrong pi atuma pan chikimo men pen Baliputar Sport Association pathua klamalong arni sia pan soarlo atuma pan football tournament ka pathu ki bipon laso ka pathu along aluhi man pen em jokot sing ti BDC chairman resourcing na lapen kaprek man pen kidotum chitong dun Angdongkiti ke pathu pon Nepali Bosti Sport Association pen Baliputar Sport Association atum angbongsi pathu pon lo Nepali Bosti Sport Association atum gol thom lapen Baliputar Sport Association atum gol ni an thap unchot ajok Nepali Bosti Sport Association atum ke hai anong e chipon long pon lo Sangti hidi pen project terang Karbi Longri Abirta Pini birta paan sekang ton pan iglo dome thak me kardom